Samo moram još reći jednu stvar ovim likovima koji pokušavaju da me ponize na osnovu posla koji radim, pošto radim u gradskoj čistoći, da vam kažem da mene to uopšte nije sramota raditi. Nisam se nikad stidio nijednog posla, radio sam svašta nešto, od kako sam u Njemačkoj uvijek sam nešto radio. Nisam, hvala Bogu, nikad bio bez posla, ali me nikad nije bilo stid ništa raditi. Znači uvijek sam gledao da radim, da nisam na teretu ni ženi, ani državi. Znači radio sam koliko sam mogao, nikad nisam puno zarađivao, nisam se obogatio od svog posla, ali sam uvijek mogao platiti račune, znači platio bi stan, platio bi auto, televizor, sve sam uzimao na kredit. Znači malo stvari sam mogao otići kupiti za keš, tek ovih posljednjih godina malo mi je lakše i nešto sam malo zaradio od YouTube-a, malo od TikToka, malo od Instagrama i onda malo sam dahnuo dušom, a sve do prije 2-3 godine bilo mi je teško i uvijek sam bio u nekakvim dugovima, vazda sam nešto otplaćivao, ali svaki put sam, hvala dragom Bogu, otplatio. I nikad me nije bilo stid raditi posao koji sam radio. Da me bilo stid i sramota, ne bih ga radio, kanio bi se. Znači, bilo mi je bitno samo da je taj posao halal, da ja sad tamo ne kockam ljude ne uvaljujem u kocku i da ljude ne napijam u nekoj kafani pa da se neko napije i da krene kući i da pogine radi mene. Znači to mi je bilo bitno. A sve drugo me nije bilo sramota. Svašta sam radio. Znači evo radim u čistoći, metem. Nekad sam čak čistio i kontejner gdje su se bacalo neuginule životinje. I to me nije bilo sramota. Stavim onu masku, pošto je to bilo malo opasno zbog bakterija. Imao sam finu saticu, pitao me jedan, ćeš da to čistiš, ja sam prihvatio, znači nije me bilo sramota. Zbog čega da me bude sramota? Da sam nešto završio, da sam neki doktor, nije mi niko kriv što nisam studirao, što nisam čitao, što nisam učio, sam sam kriv, da sam Bog koji ostali malo dao gas, možda sam ja mogao nešto završiti, imati neki bolji posao, malo više zarađivati, ali nisam. Znači nisam i onda sam morao raditi to što me je zapalo. Zapalo me svašta nešto. Kad sam došao ovdje u Njemačku, radio sam, vjerujte mi, za 850 eura mjesečno. Tad nije bila ona minimalna satnica. Iskorištavali nas ko robove. Za 850 eura sam radio posao. Kad bi došao kući, pola sata mi je crno iznosa sam ispuhivao one nekakve farbe. Ali sam radio i mogao sam tad otići na biro i reći ja to neću, dobio bi te pare, ali nisam htio, kontao sam bolje da budem država meni na teret nego da ja budem na teret državi, jel razumijete? Znači nije me sramota i ne može me niko poniziti na osnovu posla kojeg radim. Koji god posao da budem u životu radio, ja ću raditi ovaj posao dok ga ima, dok me budu tu držali, trpili. Kad im više dosadim, ja ću isto tako naći neki sličan posao, iću na građevinu, na bauštelu, to sam isto radio dole u Mostaru dok sam živio i tu sam zarađivao. Znači imao sam sebi tad para, nisam pitao babu kad pođem u grad, kad pođem s rajom, znači nije me bilo sramota. Boga mi u Mostaru sam miješao malter bez ikakvih problema na glavnoj ulici, radio sam dole po koloniji, dole po luci, onu miješalcu na sred ceste i radio sam. Ali sam zarađivao ta 30 maraka mi bila dnevnica, što je u to vrijeme bilo puno para. Znači mogao sam svaku večer ići u grad, nisam morao babu pitati da mi 10 maraka. Znači nije me bilo sramota. Jel razumijete? I što da me bude sramota sad ovdje u Njemačkoj? Nema razloga. Ja fino uzmem onu metlu ispod neke klupe, pometem, to više niko i ne radi. Znači metle ne postoje, sad imaju oni aparati, one puhaljke, uzmeš onu puhaljku, ispušeš, dođe ona mašina, znači nema tu više nekakvog metenja. Sad i one kante, nema više ono ko prije smeće ubacuješ, nego imaju one fine kesice, samo izbaciš kesicu, staviš novu i to je to. Ne moram ni ruke isprljati, jel razumijete? Ali eto, nekim ljudima to očito, oni misle da je to nešto ponižavajuće raditi takve poslove, ja Boga mi ne smatram i ne bi imao ništa protiv, volio bi da mi sutra djeca budu doktori, pravnici, advokati, svašta nešto, a ako ne budu htjeli učiti, isto ne bi mi ništa smetalo da rade ko čistači ulica, da čiste stanove ko što, samo nek rade pošteno, znači nek radu, ne otimaju,
ne nanose nikakvo zlo ljudima, žive pošteno od svog rada, znoje se, šta će ti više u životu? Ne moramo svi biti bogati, svakako nije niko ništa sa sobom ponio. Pa evo vidite, svi ovi što umiru, ovi poznati, svi umru ali umriješe i oni. Znači niko neće ponijeti milijardu, ni milion, ni marku, poneseš u one fine i goodbye Deutschland, goodbye Dunjaluče. Tako da što se toga tiče, vi mene stvarno ne morate braniti od nekoga, jer ja se ne stidim svog posla. Znači ja se ne stidim nikakvog posla. Ja sam od svog posla uvijek mogu, hvala Bogu, fino živjeti. Znači nisam bogat, ali sam mogao prehraniti svoju familiju, mogao sam poplaćati račune, mogao sam čak i malo pomoć babi, majki, kome je trebalo ovako od familije. Tako da šta će mi više, jel razumijete? Ali je bitno da si častan čovjek, da ti niko ne može reći da si ga prevario, da si mu dužan, da si mu oteo, to nisam, hvala Bogu, nikom. A sve ostalo me boli briga, nek pričaju. Znaš što kažu, psi laju, a karavani prolaze.